Yama munyina jo yamu akwaba do ba dum 106.3 FM. Nyinsen Ne Awo bridge medino. Aso ayade bra kwasi ade we ne kwasi ade nwumre bia no ngotwetena se. Na ye ni nkomo enhwe oba wafefro ne kwasi se obewo afa no ho afa ne ba ne akora ne nyina ehun nkomo nko an ye die sebe ya maternal death ehun beba fom ana se so beti akora se ye pesi etwam kora because enikwa so bi edi onipa ba wi asintinu afiri manase onya akora no enti dwumadie we die enikwa se pafie biem so bia etiesa enkomo ne ye maame ana yen sister Penia wono so Nyinsen Ne Awo friend anopo awie anwumro obeba eso Cindy ofori apia enne ye na woda ayapi ofori apia ene Cindy ofori apia ne birthday nti see baby awo bia Nyinsen Ne Awo team no yesi ye wish you a happy birthday nyankopon show na onye okese pa yeah by this time then I say double celebration pa any ye bedie na dwumadie so utie yen ewadom 106.3 FM ya wo Facebook live ya Nelly Adaro mode yen ato ho ne ye wo videos bia ye pesta about time mo hwe home safety and as a home accident and quality true say abebo mo ho ban fi say videos na ye de ba no nyame animu ni se wo hunu bi na wo ti bia wo bebusa wo say na ye de sa na tie wo mu na de enso na akoye bibi nkora wo mo to ahyehye ne ade ni nyina ye me no awofo no e se ye ni da ho enti se sie ko Facebook ye de sa videos no egu ho na ye di ehun komokwan ye befa so ne bebo nkora no ho ban nkora no ewia no omo nante no omo tu amrika no ne ma ehie bi ohono mu anu ahwe ne yie te sa bewie na ede hyehye na aba wotie yen wo OFM oboase 107.7 FM ye do ma se Cape 93.3 so wonu ma fa dwumadie endpoint homeopathic clinic for womo de bo ye chidom ti kwo na ema no ye nhwehwe yawodie ni mu ma ye kama ni kwan se oba awo esi wo kwane e so bia wo fa no ho fa ne ba kwo ho ne enye wo screening no ema mema no so your prostate no yen check emfa ma ye se be ya cancer bi enfri babia emetai eho na me se kai wo se as an cervical cancer ambassador de eho hia se won koye wo screening na odo twimike na kokoye screening no na emwa Nyinsen Ne Awo home safety and as a home accident yen kra no eho nkomo ene ye ba bedi no anwumre yi na koba se no aye ne awofo mu bi so edi enkomo ye call Kolebu Children's Ward me ye kan Ben's unit ho akọ shed enkra wo ma hyehye gu ho eyenkwan na ehwe gu ho so eyenso hye na ehwe gu ho so eye dey yenkoti awofo no mu bi nemom ko Facebook adom 106.3 video no wo ho na wanso hwe bi sebe ye behua de bewie no wo behunu niema bi ani kwan so ye sebe ya wo so ba enkonko wie mo e wa yare sabia yenkoti aba time mu bi de nam so ama enne wo makwa kopiem e Ben's unit Jim FM. Daniel. Where do you are? 6 years. Then you're there here on our shishi. Naminia is a jana, crazy nibi gumona. A janu os opa one chestan. A jan shima talena. Me was shishi yes. Now I want to make a Archibald hospital, and I'm showing to me, and I'm them comediancy, and I'm showing to me, and I'm them baha. Tisi out to me, Didi. One gas out to me, Didi. It's one out to me, Titi, and showing. Utu me nonsense. Who say Obano kerosene a good no one or shishino? A day and about you say. Patrona minifie ti minifie me bae no yesi mi bisa yesi ni nua kitu odi we achi eba onu soja cropot so na opa Manchester crazy no gun no opa Manchester sana crazy bi agu ni nua no so to opa na so na tare no ti odo so wan fro bia e wona sister ba ko freedom ba oba ya ho se akwa ne gyan ho se Georgia ho se ana o shi na tare no e na nyina She and it is so a good and quite Chimata hospital. Oh, no transfer the bar. Kolebu 5 months.
Badan you abeta Kolebu Hospital hafa. Ye de ye. Ye juma. Se kame woni nyina asa. Se so mo ni no ko theater. Eno so mo ja se se minis ka bia musika nyina asa. Nini yake tuana opa manches so yeah. Ono so ni sira ni na ya se eno so hie. Se eno de Nyankopon ya dum eye wo fie ena eno de eko. We de na serious. Ono we di say? Ono wadi 11 years. Na Dani we di say? Dani wadi ya ba no wadi 5 years. Isu obedi 6 years wa. Pacho odin na rich love. Pacho e me banon. Kwai na efa so marriage love ehihye. Me pacho oko school ba no be ka che me tu kwan me ko edwuma ntina me wono mo frɛ me say me ba no ho mfa no. Ɛna me bae nti me bae no ɛna me bisa me ba ne sɛ den na ye no se ma sekeka no ɛna me nua nsu nti me nua nsu na me de guru oba bokɛsie mo ebedu mfimfi na me flee mu nti afi de me de me ba ne tii mu na ɔno a nsu onye bibia afi de me fa na ne ho nyina regu nsu ni mu na sekeka na wodi ni si nsu se wodi wo ho na se me fa no na ne ho nyina regu nsu ni mu ti asio na nsuo no adododo na ode ni si na me nsa de mu a me kita na me nsa so da nsuo ni mu nti me nim ekwan e fa so me di suo na me kofe nsuo abana obi di bibi tu mo sa de me ne because e wo compound house nti me ne na nkora bebre so etwa ye ho echa na papa ipo ba no be pam so mo fi onko ba me nim de ba ya me afa de me fa na ne ho nyina regu nsuo ni mu oba ne di say 3 years. It's why mama na ofa obana na ne ho arro edegu nsuo no edi na oye me pacho me tue me ka because me hu se me shampoo bo se me ban ko manhye na tare kro na me sister ba ko ebo am tena papa bo yefio na obae na nkofo ebu yefio ma na osade yesu rich lava hyehye na ofa na odi tue me ka tue kam no ko hospital bi o matai ko nti yefio na mo direct yen se yen blance e wo last year no na ya ba ha na ha na nya easy. Even for dressing, every 3 days, by 3 million dressing. So, called surgery. So, mother for how many months? Yeah, for 5 months now. You woman. This year we are then at the show. This year, I just say, "Baby, do quite." I just am one kakra. Maybe I'm a friend, madam, for fun. No more brom and kakra. I have some more, you know. Our form be no bibinti so mo shadow so man shadow or mo makwa pie mo Benz unit wo Kolebuno and I would say you know Facebook alcohol mo wa therefore ni hwem kranke toa etina hu be hia sa nwumre ye di san komo we na ye nhwe kwan ya ye be fa so no ye be bo enkora no ho ban free ho wada from last year e bi mo October omuda so da ho enkoye wo hwe we mu na areho me wo me ankasa me Dr. Matilda Donu ya o ye resident pediatrician wo Kolebu Teaching Hospital o meboa ye naja o ma ya pono niema wodo a ye bu ye nigu sunsu be wi akire na de o haw e de Benz anase e de jahhye e be bre enkra ma wofo ye gya ye adwuma ho ne akwakotena ayare sabia dog enwere ye mo ajo na mejo so mi ni aba na bibia bokọ de na me adom afishia panso yeah afidi afeni ye hia wo ha ye de nyame asese wo sade ya share fufufro mo ye ka say home safety and de men ka say home accident ebi ye dia de ba de na etimisi emi ye ka say me hu yanka ananse nka me yese ya de ma besa enti home accident de ye be ka ne say ye nkwanhia bia etumisi ofie enti tete no na ye adwen ye se oba no aduane na sika etwa na no nko na ye accident si ade accident ni bebre si enti me ye adwen se ye na esi wo kwa so nko na ye wo se ye ka ho asem home accident esi no de ye bebre from se omo no ma me no munura omo yaje ama omo hospital ekosi se omo no kerosene parazone omo chese bibia liquid soap and washing powders je wo mo na omo de omo nse she socket mu chese accident ni de bebre kwa desi ade ebe se ye fie no bebre wo ho a
yebu ye ni egu nneoma bebre so ama abeye a dangerous place for young kwala no correct enti awofo about time ya sure say moate din na obobo boso no ne ye de odi men kasama no ba wa kire socket na crowd ne sa akwa akohweme no otime de nkwanhia ba nti ye hwe nkura ye kan ye kase bi a akra besa ena ye hu ne se sa akra we de okwo we hu be ye ne sey ana omo age no they didn't want to say we na ya akra nti okwa ha ebi obetumi afa parazon bia no obetumi afa washing powder bi a wonya we age limit ne ye hwan mo ni ayenim ne say ye extremes of age no nti yemfa say 0 to 3 years omona omunya home accidents ne pa ene empanyimfo to say adolescents no but adolescents ne dey ya no home accidents no bebre wo ha eye omo pe na omo dia ye ba ma menkai atiefo ne say wokọ adom 106.3 FM yen Facebook wo ho no a wo de video no e wo ho wo de hwe bi na etie sade ye ka asam no wo ho ebe na obeti ase ya na ye ba na ye ka ne sa na video bi anka ho ntia bi anu afa ne tra keke oba tan bi ne ba ne da na hwe sade akra no ya chechire no ho nyina akra ba akokra de eja na hye na ama affect na no a o te ne kasa hu se na no no afam sanya sa na ye de wo no eja no ena hye no because ono kerosene hye egu no so nti opa Manchester sa na wom eto hye wo mo so sa akra ketwa a wo hwe o mo tibia mu no a ya nti awofo no mo nko do mpacho minti wo koye Facebook sisi a na ena da so no de ono ozo ode ne sa tu nsuo no mu odi akra na si nsuo hye mu a se wo bi na de bibi be gum wo mfa nso bia na akra se na se ekeka no a na no ya pagya na kwhye nsuo hye mu enti senia na misi kano no nkwala no yenim se age a omoye prone pa ye 0 to 3 years ena empanyumfo no nti aso munyi no na omadwen no enyi na afi wo mutumi hu se wei eye papa wei mi so mo ebeye mi sei ba 0 to 3 years no enam so mutumi nkyere se wei eye ade a ebe ha no ena wei ehye ena wei enyu na nkwala nso motebea se ni omusitie no omo ya afikyere ena mema ni titiru nti se wo hwe age na apart from age no sex no utimi say mema ni bebre nya home accidents no compared to a man no because a mema ye nkusiti from no mbe fro wo no mani utimi chia nkwa umtimi di akwala bi ba na bia wa fro polytank no jam polytank ne sro umbe hwe so umbe hwe si wenum nyina ya de a ema accident wani na ho say akwala ni betimi ayesa ba nkwala de 0 to 2 yi wani free wo mo so kakra bia obakwa akoye kwanhia na edeba na ya na bi wo ho say ye kanye bi eja hyehye nko akeke wudi kan bobo bleach binum ne ade din ene washing powder mo ahodo de ya obatan obesi nuoma so won say enkra no so afinum ne ade ntine makeka wo mo ntade mu enti wo pese ni da ho nti de ya ba akoto ni yi ya de hyehye na wo de ahoro na kama kwa be na obatan adwenboni ni tirim obekra osaade no abewi akire akra bia nkonom because ye ni makra bia me yasa video no enya red wa ha ne ma me ne yenya no konom sa acido se pazo imu yes into caustic soda ne ya ade a eno ne ye dia ye friend adwaye na ye di twi adwaye no onse eno na ano oden ene tumi yi nkikawa bia enti ma me fo ne bebre na ape enti woto omotonso a omudi begu bottle insu bottle bia mo na wan se sia no nso senia yesi train ye ma no ye mo no free bottle no straight nti akwala no onyini no onim se ne ma me fa nsu a obia no no the bottle na tua na no anom nti ono nso ohu a ono no ni aderuka ewo mu nti nsu komode no obebia no na senia wo hu se empanyimfo onom no saa no no obenom no nti ni nyina nso ya ade a ema saa nkwanhia yi ba na de nsu ne sa bleach ne color ye pa na nti ebi wo ho ana ne color ne nyepe but enam sa akwala ni nimyansa se we ni eyesei ena we ano ohye ena omunim adekro nti on hu bottle eye nsu aye nsu nti on kan hwe nti obie ni nyina adigu nanum no amene nti eno na ma nsu aso we nyina aba no nti da bia ye ka ne se woto ade a emfa ngu bottle mu
Would begu bottle mukre was all this so baby now one make sure say credo da no a watum safuano so no safa to baby akwala no ensa be kan se obetumi abie eyi anom because eto da bia sa acoustic soda ya ye ken ye 1 cd o wo be tag bottle mu 1 cd so akwala ne nom a operation ade a car wo be bono na enye kaketwa hospital a wo be da months ni nyina nti so obekwakoto ade 1 cd na one cran ye na obedi be 6 months wo hospital there na wa awhwa enya asem papa nya de papa nti na say de wo ken ye kototo sa niema ye liquid no ni kwase ye de gu bottle no a ensuo wo mu aha okay awo form ye sure say ye tie o ene nkomo no ye home safety enkra no ye bo mo ho ban afri nkwanhia mu obi na ne ba eda kolebu benz unit no fe se akra na se keka nti wanu nsuo se on say sa ne man ye nyina ye ba wo pani na nsa na obehye nsuo nko ore afa bi gu ho hwansa na kra ketwa sa de ama se na koso akuma nyina nyame ne yesre no se nko affect no so ho esa na ne ye ha adwen ne ba no memra doctor so e ba no sa kerosene mu ne ho ade yo no because ba kwa ye hwe ni se ya akra ya first akra de on de wanya mfie nsia nti otime kasa nyame adom but wo he ne kasa na nya sa na no ne tie achia na no ni nua omo soja na kerosene bi hwe egu no so na paw ono so panine so ye no etu ye na hye wo mo sa quite bena sa awofo na sa batan kwa be na e be fa so because what te oba no so no so e be hunu bibi ye da ache na se akọwie ne hyewi kwa be na e be fa so ye ni eja ene enkura entity mu aduane fm enti ni etia ne se wo se nka akwala ni soja no nka panyi bi wo ho ena ansa na penny yes 11 years enti 11 years no ankasa no so ya akwara wo afia aha enti se ono no enti wo training ni se obetumi asoja but was say o ma akwala ni hu se eja no insunsun so sei na ebetumi aba no one make sure say time bia akwala ni be soja no panyi wo ho a obekire no because see na omumienu pe na omo ho eja ni eso kitwa na tade maybe na nka panyi wo ho a onko obehu ni obeye so enam so omu nyina no nso akwaya akwala ni ye machine wo hu ni obeye nti ogina ho ama ni nua ne hye ya bantin kemfiti ase na nkasa ne ni kwansa nke ma akwala 11 years so no ankasa se okwakusuja odi kerosene na ekwakusuja abebra ye nim se kerosene no nsinsan so bebre wo ba de ba ko nso ameka ne se ya na home accidents ni bebre wo ho a ensi ye nkasa ye fie ebia na wo ba wedi obi echi akoni fie nsukom de no nimba bia nsuo wo ba enem so onim se o wa hu ade bi wo bottle mu ntie bi obefa no wanom obenom fie no enu ye nsuo ma no nsuo ba e bia obi fufuro fie no eno ne nye nsuo ne edikum e bia na ye kerosene ne wo me bia na ye liquid soap e bia na ye parazone ena eto da bi nso kra na bottle na nye clear o mbehu se e bia ye nsuo ana nti bibi onu de wahu se nsuo ne fie anka no ye nsuo no wa bia no anom nti se ye kwaye wo fie ye kwa auntie fie ye kwa grandma fie e wo se grandma ne auntie ne uncles ni nyina fie no ye safe for nkwala no ena se wo boboa efie se fie no be ye safe ama nkwala no nya se obetwen se obewo ansa okay se wonyam kra na wo se o sha ase se obe make sure se ufie no ye home proof okay for akwala no because untime nwo glass e wo fie na se na glass won se glass na no ye sharp wo be wo akwala oberia obesom ni ti be bo baabi nti wenum nyina ye nneoma a wo se ye hu se once ya ware se enim se ye pemba se ye be wo ba ne de ye be sha ase se ye be make sure se ye sockets no ye be mana akosro se ebinum kra ho a sockets no kra ehye o lock e wo lock nti opese o use a obie no a wa connecting nti wenum nyina ye very safe measures a ebetimi aye no wo fie Asante Evelyn hweye e wo Facebook Richard Akwam
and so share what Turkey or see great show watch ya shine aqua and Kofi appear beautiful lady or das papa Victoria Boache or say lovely and a fay virgin Che Mensa Chelsea one also share free akro carry Razak Adam so sa Albert Kobe one also share free one in a wife Mabel good show na Florence and so Sarah share Emmanuel Gani Emmanuel was good evening one also share live or Facebook program where dear for life nya de se obemese ne bibia mu Kofi apia nso sa se fie enumre wugina so medase Anita Fosuan so say hello odejo so share maunua enso enhumo a mo share ni nyina no de beye de pa ma ye ne se sa topic we say no anka mo share with your friends and families no no mo so hu ama from poman so share ya amo justice chia ye and a face scholar Emmanuel Adom FM #1 David Techimensen was say watch your team no nyakoa yebo anso hyen mo amo hyen mo doso papa blinks GH and so share wa shaman Santio onso so share blinks asad ababiem ti ebre no kono yebekin kan de amount dog yen share we so ye no aduane ananse ye watcho ba nom ne ade ayese kram kora Hanase efie dodo your friend say compound house utie ba akodia de akra no koton kwa maybe no mante oton kwa mu so kwa hwie go ne so say na enkra ani fie nipa dodo wo obi aso ne coal port ye nkwan ananso hie say ne ye ne nkra ne ntem no ye handle no fi say akra nkwan ye hwie gu no ho ananso hwie gu no ho no ya na ne kan ye din kwai be na wo say obatan ye hwesa ne ma nyina bra akra abamu no enti afiasa akwala unya ware na wo na akwala abamu a wo say time bia no ya conscious say once akwala no enyini ye no bibia betumi aside bia meka se so wa akwala oria na akwala wanante no 3 years na so ne te ho na atwa wani no wahu na asase hwehwe no chese baby bia wo mutumi kwose eno ono no onim se we ye nkwan e bi kra esi so no de ne nse ekurem chese ono onim se ehye eno wahwie nsuo ono onim se ehye entitem bia de ye ka ne se se wo behwie nsuo na free baby awo no ano no so no e wo se ugina ho na no wafrem okay ansa na wo de aba besi baby a wo kodware enye se bia wasa nsuo ehye na de akosi adwae na akwala ne wo ho wo se mekwasa nsuo nyu na aba befrem eno no beba no na ne o pese oye no ebinum tinem ebinum ebutu ebi odidi agro na ne ti akwa akosim enioma bebre tumisi enti ye ka ne se wo sensuo hie na afremu wo hwa se ne be ya eno ne de wodi kodware ne eye dede otom kra enye ne hwe na de kosi ho se ebinum enkwala ya wo mon nkete grandma si obedware ni so hie si ho nya asempetwa so ahodo ba miensa mo ni asa ne ye de bi fra ne ade enti eno no bibia tumisi wa ma wani ana ho a enti nkwala ne de se nkwala ba mu pa de afie ye ni da ho e wo se wani da ho abrebia wo se de bia wo ya let bia wo so ya let na wo so ani kwa se wo fa ne se nsuo eja ene nneoma nkwa na tumi ema nkwala no accident se bankwanhia ba to da bia wadwen be yo se table a isi ana wakonya kresi wo akwala ketua otumi ma eye nkwanhia enti tem bia wo se wani da ho eno no se no kwan ba na bia table betumi aye nkwanhia enti table na me ka se to da bi kra ye wo center table na no odi enti oye onyi na se oria e bia wo ma no ne nye sharp obema carpenter na ye se ne be ya afi ni ti bo hwa na se bibia enya pointed p so won enti sa na ye pen na ye floors no na nse won se ye petals pa ye jai carpet ne ba carpet no so afia na bua ba ba junso gu na so aha sa na no eso nya tro akoba na nse tiles ni nti ye be papa so fefefe ensunsu ogu ona ne neti aso pe wapa ni ti abo eno nso asem foforo ne de aba nti wenum nyina ya accident nketen nti sa akwala na area ne de tiles na efe de enso e bia
ape wooling carpet biseso se na be ya oria so kra na ompanhwe we nyina ye nyoma nketenkete a ye betumi aye se na be ya ye nkwala no Arafo Nyinsen Ne Awo dwumadie na utie wadom 106.3 FM OFM wo boase ye do mo ase papa so mo so dwumadie wo magye a wo mo topeten sebe ye obia beti bie so obia da ode nyane no ya hye Nyinsen Ne Awo dwumadie na so ebia ko Facebook nso adom 106.3 a video no a ye gina so di ho enkomo home safety no bokwa ko hunu enne awofo no ma na abatan no mu a bibinti ejahyehyɛ ne nsuohye ahwe agumeso ne makonum bibi parazonum ne ade nti wakwakoda ayaresabia na hwe akora ba akuyi a yɛde sɛ rubber bi akyekyere ne hwena no nam sɛ akora kama sei ti mesrɛ mu abatan edu Nyinsen Ne Awo so a ya memma bibi antwitwe akwam na yere ho na nso hwɛ bi ne tie na nsɛm a ye ka wa ha ne de ye ko hospital kra ye musa question nti ha na obenya opportunity no na nja onso wahunu bie no wate bie de ekoso etu ko Facebook a ye da ho na afi yato so na endpoint homeopathic clinic nso egusu a screening ne de oso obeyara fi se wahunu se nipa ade ne nya ye beba nso sikasem nti no nti moma yentrumika wo chena nyame ya adoma adwua dai yenkobe mapa wodwon so a obema mu hyehye wo no enye no ma wa hu se sade na eni so enye se problem bi na eba odofo yentrumika ne yenko endpoint homeopathic clinic na onye free screening no maye ye mema ne nko na benya ho mfaso ema no nso ye benya ho mfaso bi ma no so ye kwa kohwe infections sonom ni ade ama awo kra ye problem amount kohona nso yenye screening ni bi ye wo wie bibia adamu woni problem a obekọ wo problem a percent point nhwe wa ni nyina ombeye for 0244867068 0244867068 now on endpoint homeopathic clinic for edin common krabata na omo ahodo bebre nti trumika na ene won kodi ensawoso enne ye be se benya phone lines na o hwetwene mu ye nyape ye be bie na agya nso wo adwen kira na ode aba bigidi ye se musua ade ye papa pa yane Dr. Matilda Dunu ena edi enkomo ofri Kolebu Teaching Hospital ena oboye pediatric doctor resident doctor ena oboye sabre na dog yen twoso emra yenkomumu se o se wo hwa na bi obi akwakonum bibie bi aprawzo na poison bi yese ye bema ne ngo ehwo a o se eja yese o anum bibie poison so ye ma no ngo na se eye se ye bema omu bi enti da bi afia enye enti ade ba ko a ne ye bewie show no na mepese watiefuo ebeyi afiri omuchirim ne se akwala no mbribia enikwan se wo ma no enwo okay enti eno de ye sere wo mo ye tete ade a wo mo ya ha nkwala ni pi ebia na nka ne wanom no enya ade se nka eno no ebedi ni enya saa ba enam se wa ma ne nwo ama nanom no mo ma ne nwo nsu wi a wo de omo nsa be woni minim se ofe no obafio ba enam se wo ofe ni nti no won se ye minimu no ene ya hra bebi aye homefa no tricky na ebe pa nti bibi se wo ofe no enwo no betumi akọ na hra wani me no kra ye dangerous kra sen dia wanom no nti de bia ne aye ka ne se akwala no enom bibi na se animu ho na wonim ne a wo be ya fa no na pa yare sabia eben o na fa ne ko na enwo ne de emoaye nti eno ano no enwo no moaye yenkwaje yenkrato edi kan ne mra na yeba beto eno so na afi ya wuramu mo na afi ye hunu ne ekore yeba sisi a ye nchakra Jim FM Sedie adesua yemre enei ubetumi asua bibia wo so wohunu wo school mu e wo TV so when ye nhyehyɛ fofra Multimedia Group Limited SES KNET and woloafrique.com's e-learning project Wolo TV edeba eye joy learn dwumadie mu akyerɛkyerɛfo a bene ene bekyerɛ wade e wo subjects ahodo ni nyina mu enti yankronkre senior high schools community centers and libraries ahodo momma monsanka multi TV box says CA Joy Learning Kosusiadie keep learning
I'm here because of music. And if not for music, I can actually point blank say that I wouldn't be here if not for music. Music actually nurtured me. I mean, I've met a lot of people. Fans means a lot to me. You know, before you get a hit song out there, a number of people that loves the movements, the number of people that actually want to be a part of your story. And those are the people we call fans. And social impact is actually 100% based on motivation. I mean, the things I put out there, I mean, how I inspire people. And my music is like a vehicle where people join and it directs them to, I mean, specific places they want to be sometimes. Hi, it's a rock star called Music, and I'm here for the music, for the fun, and for the impact. This is my top 3 rockstar #1 AHs. 3 Music Awards, here for the music. Yeah, we have our 12 finalists. Who is going to wear the crown to become Ghana's biggest kiddie chef? Catch the action, the skills, the delicious cuisines that will get your mouth dripping. Capture every moment. Get to know your contestants and build your favorites. Big Chef shows every Sunday at 3:30 p.m. only on Joy Prime. Big Chef is brought to you by Dole Yogurt, a guarantee of good health. Frytol, a cholesterol-free oil. Yield Money Plus, Fasusuto, and Indomie taste great. You like no other. Big Chef, good meals by kids. Joy Prime, real entertainment. Minia, yare ben and I do any day a few so. Yare biana no kwankro etuni peduemu ana. Simple etisa. And now Emma we yare no enkunchne. Momoden na hwehwe endpoint homeopathic clinic for echira kwan. Na won fa won ambefu emfidie no ehwehwe woni padua no mu asan eyi eduro edi amawo ama wagye wo afiri yade ko a hawo no endpoint homeopathic clinic edi akotene papa wo bra wo ko etia enyarewa bi te se diabetes, infertility wo ema ne mema mu, stroke na efe enyarewa hodo a ekeka ho na eni jesam kese pa wo mu ne se wo ho nimudie ene akande se wo bekum HIV emwa na ebetena uni paduam ne to ase endpoint homeopathic clinic wo ko hono mu a won san fa wo yade enkofie wo behu wo mo ewo Peters Road Shell signboard and Alfred Doctor no ewo 0244 867 068 and 0274 234-321 Endpoint Homeopathic Clinic, your lasting solution to all chronic diseases. Nyinsen Ne Awo enu se onkasa nwie no na wanya wo na no anduro abosome kwankwantuo yes amamu nyina kwa ba famra dom 106.3 FM Nyinsen Ne Awo dwumadie no na yede ebrawo na nche yebebie phone lines na now so the odie no abasha no so se nen komo no home safety and as a home accident nkoda no kwan ye befa so no ye bebo ho ban afri nkwanhia ahodo mu wo fie say electricity say ye detergent bin wakofa no mo say ye de ni nyina ye hwa prevent ye ho na ye kwagye nkrato no na mesheda ye specific wo so obi akwakonom bleach bia na detergent bi ne akoma no enwo dogs no de ye nya akra de ye kwanze ye besa de ensa wo ni minimum no wo fie no kwa ne ye se no kra ba ye mra ne general one no ne ye hwe dogs se obi de ye awakoto nkwan mu obi de ya ensohie akora wode ne network kwesi ensohie mu ya se ne to nyina na ne aye pechempeche efie ho na bibia sesi ho na kwanhia sesi ade first aid then also ye yan sample near Rationaba Hospital inti efie I think said the first thing I was saw here say akwala no nsuo no atomu a make sure so we akwala na fi nsuo nim inti de akwala na atomu no
eni kwan se still a uja ne wo mu na o bob na se obi meboa enti e wo se akwala na to nsuo ma ubeyi na fi nsuo nim no wayi nsuo na nkasa nso efri ho se na be ya onkrofo aka nso mbedwane aba no mo nso nsa meto se nsuo hie na mu na afei atare bi e hye akwala no wabomoden se ubeyi eto da bi a na atare e hye no achechire na ma home kra no ntumi home enti ubebi na atare no ho ubetumi kra ubeyi atare na e hye no na wapepa ne ho di nsuo nyunu keke nsuo ankasa ahohoro ne ho a make sure say nia okoto mu no eni ne ho bio na afi wapepa ne ho kama na wape ayaresa bo ade na ko enti eno ne de general principle say dia Pepsodent bi antata so debi eto da bi omo di bibia bibeye so ansa na omo de na eto da bi so kra na omo mfa ne mantem o omo be omadwen so omo be 1 or 2 bi wo fi ahwe ansa omo de na wenum nyina ya ade a emwa yen na emwa akwala no so nti ekwo na yenyi atade no ne yemfa nsuo hohoro no ho ne yemfa ne mra na ekoba na electricity de no ya say bibi wo ya bi wona akoro ya kosomu enti anu no be make sure say akwala no is still not connected to the source enti no the only caution is say omo a omaka no enkoso akwala ni because we nim say akwala no ye connected anase then you would try to switch it off from the main source socket, no? And our source be a betimi adum no dum ni wi a no wa be disconnect here akwala with the same principle counts ubeyi ne ho no you call for help now what try so you will get to the nearest facility health center enti na onse me bisa ba ku bi aba wo mo a yeti efikasie mu no nkwan ne de no because nkwan no so bi ohono mu a okokolebu hono mu a nkwan na adua gu no so yes enti ade ne de efi ade ameka ne se wo se wo maame no ma wani da ho na wo mfa akwala ketwa nso nhye akwala afoforo nso se bia wanyine si ni nti wanyi chani nti na akwala 8 years on no 3 years akra we ye kontam akra we omde abeto Facebook de ayo na no nyina so ase ya mu hu ne ma nti eno ano se won fa akwala nti ube make sure se time bia se wo de akwala ne eja obi fofora se nipa no eye panyi na ni afi obehu ne a obeye no wa make sure nti ye nkwala no so aye ne omuti fie no nkwala no ye kasa kire omo a omuti nti oni akwala ne beka se we ehye we enye ni ba 0 to 3 for ne de omo nti asemase oni ne de wo se wani da ho eno wo se wani da ho because wadwen ye wo se ensio na wasa wudi besi nneoma sa ensio no akwala betumi emina toma so panyi bia ni wa obeba no na sa ensio no sa ensio ketwa no wadwen ye wo se ye ketwa entimi nya ne hwe wa betumi ekun akwala no enti ye ni da ho e wo se ye me ye ni da ho abri Phyllis Hackman say munkoso na munya adwumaden no team Nyinsen Ne Awo ya da se Patricia Fosua say woda se pa na educational mode Emma Povi Isaac Ochia nyina na osi great job keep it up Adom FM we FM we nye TV no na ono so jataba inside achem ya so and ono so di free ebe Teresa agree say good work there yada say Isaac chumasi hwe wo Tel Aviv yada na se papa yada mo se John Kanu ono so ese dwumedie no na mudi yankopon hwamo yeda se papa yemie phone lines no 0302 216561 0302 216562 0302 216561 0302 216562 ebi ankomo yedie wonso wo de fabra na fe ye nyina ye mo aboa ye ho hwe kwan ye befa so na ye mofra no ye beyi wo no mo afri eye enkwanhia emonti yenya ye first caller ewo ahoma no eso odo ye mo adwodo ba Nyinsen Ne Awo so ye no mama na udi ne ba bi afre ye mfi yo me pa cho bi ba je kinye achim top mai okay ye ntie we yo ma ye da mase ne adwuma pa mo bo e ma o man Ghana ne mo kanyina ye no kre enemre mba tanu shomu maye isanze wo hwe na akwala no onya sahye so wo yape esabri bia mo wani kono ho sebe ya akwala no nkopra na nkofa asudie kese e ma wo batan no ene
be abusua ni nyina dan ka kwala bia yenim ne daache ni ti so hwe ni ya abeboa amania ye ka nyina no atime wie peye ya da se papa pantino wo ko Facebook dia ene da we obata ehwe akra insa ni ahangi na me no me de nyemebu a mintume kra ni ahangi ne nse akra ketwa eze na obata na wuti ho yo enti no se ye nya time kakra man kra ya se we manti nyina wo de te ho wo de enkofa ye next call odo ye mo ajodo ba Nyinsen Ne Awo so lo radio no maye pa ya pa cho lo no maye yo lo no na da so osro ya pa cho yenti o ya mo ajo yeah you know that's ya man kwa I don't metron me baba swai ya me show that's ya man kwa metron ne of I don't me da wasi be ya me show papa onne kwa ma ayasa ya me show me na ya me show me na why Auntie Julia da se papa ya da se nyame show yen samfa ofofro ahoma no so odo ya mo ajodo ba Nyinsen Ne Awo so hello good evening na free here nyumre baby asalanka yo yentie we tese musa se wa ma moto pa no nso e de na o ma ye so bia o dia kola na si ho na auto pa na se on fa ni se mesi okay ya da se papa dog bebo o ya da se ofofro nso ahoma no so odo ya mo ajodo ba Nyinsen Ne Awo so yo na papa free here nyumre Ibacho Mr. Nobody Kroboduma said yo yentie yo me da se ni dwuma pa wudi amagana mane wiasman in semna odi tu dwana mpese be bisa question baako ubon se akola akonum poison ubon wa se yama no enwu kokko se onum a obese na poison efiri ho na mpese be bisa doctor se fa enwu kokko na omudi mo omunum na omafe no enu no ye papa na yo dog be ya no dia ma ya da se papa ofofro nso ahoma no so odo ya mo ajodo ba Nyinsen Ne Awo so if you good evening Phyllis me mehu mejo so ni enti we dey you be that far from topic na somewhere am king me auntie baby a no what 2 years ayakwasira no yekọ vacation na omo kwada na me hu say me se me hwe TV kakra actually na me to say dem won na bon gas sana kwada no call washing call ne so we baby onem the so me net so anke fiasa na nko na ade tia me so nko akoso gas first anke be different story nti me pa mo chomba na ya sa someone na nye yo mo fi gas me so investment chain go so mo nya idea bia ba what they are no man so mo tintim keke so they in we that part for this great topic what about nyame nhira mu yes ya da se so uda so tie ye nyame nhira o papa ofofro so ore mo ajo obi enya my idea any dog questions ba ku mienu abai yenya no enti if you are odo so topic na nke ye home no mame fa ba ko obi asa ba mpacho ore mo ajo do ba Nyinsen Ne Awo so Raja we dey yo ya jo so na free he hello me pa cho free he abitiven yo yentie we le pa cho na se akwala no o wiska eno so kwan be na the first one be ye oye dia ebia no wa wiska paper ni binu wa wi ni nyina agu ni yema na se otimi wa wi bia no wa mene bia enke se bi ko ni yema nso kwan be na no so be fa so okay yo le da se pa foforo so ore mo ajodo ba Nyinsen Ne Awo so me pacho good evening ejo so ma me na free here nyumre free the ma camp me pacho na wo se engo no ya na e de man kwala na enye na bidie so okay yo dog be ya no dia ma o ye da se papa ye mfa ofofro nso ode mo ajodo ba Nyinsen Ne Awo so imre yo me pacho good evening ya jo so ma me na free here pacho me free astra asutware me pacho yenti o yo me tu me da topic na mo de man fine panya me sha mu pacho me a me bibie me stream banisi 1 year 5 months into a year okay and the audit you sene keke hello me so audit you sene keke ohun yo
And I'm about to my second question. Like once you can see when you're crew and now you didn't see hot water more. Honestly, I know. Also, what did you see hot water my head? Like with Obaka say when you're crew. As I say, hot water mukakra. But the dog be yan, Mamma, ya das, young course on your own. Dog ain't away. Auntie Name can say, although say topic near home accidents, and there was here who say, once a matter for new baby or why, yet dear Macquarie baby a year, Juma. Until you be a while, Tom, dear, or I did not turn a ben crown. There was so who say, and no one more near now, I couldn't be to make your crown. Baby be a year, Juma, and no name a nipana. Or so or motor pan or so who said no a show akolani ko raffle no him the my Rebecca. But still no amount of heat is too small. Until also making sure say akolano may baby motor pan on the cry and ye pan on the free of you and no so cry ash and no kwa can't akolano cry to me it's me accident inti eno ni say no senko betumi kra ka memeka se mo ma akwala ne ko ho no so wana behwe no aha ba se o pese o de akwala ne ko bi oye adwuma de wo se akwala ni eni babia wo topa no ne kra ni babia yi pa no ne kra eno obi ka se enwona asem ne eduka akakra ese se wanti hwe kra de e wo se ne ohu se efi na akure akola no bibia ye ma no enwo de ne nye kra na obi bisa se nti ya ma ne nwo no ye ma no bidia nti bidie no enya bidie bia keke ene ye de ma so oba hospital there's a role for special kind of charcoal enye bidie na ye use no what you say and no so ye what time ranger or the bar ye bet media ma akwala na enye bibia keke na akwala ne no ma ye man activated charcoal enti ni ya kan ne se emma ne hwe fansio say bibia hwe agu ne ho a make sure so wa horo ne ho wasesa natare na per hospital e chi kwan enti because me to menchira we say we na ma ne bidie we na ma ne bidie e ma ne hwe na do bidie twetwe ne base ne enti eno ne de e be de kakra because it ni anim si na nanum nyina abo but de twini bidie na ne ye di twitwi yesen enti eno de depend this de yesen you see ye no so enya quantity se be ha akwala ne dia na de ono so wi sika mene ne enti sika no nanka me ba queens ne so enti queens ne ya de a ha nkwala ni pi na ade no so kra no ye discama nkwala enti nkwala nketo ne we say one ye mo musika ye kwen da eno ye number 1 and number 2 so ya ade a obi a woton nsuo ade a woton no wunya kwensi bebre we so make sure so kwa kire nkwala ne se kwen no enye na wapa babia ubetumi ade asi abra wo monsantimenka because o momene kwen na ndi ya asem foforo kra enti eno de another topic for the day. Okay, Thomas Doche hwe yen wo USA na wo se wondo wone kitchen kura no wotie Nyankopon hira papa so so age breshe oten Kwabena Isaac nso chia yen hwe yen wo malam yeda se so so age breshe no kase edu buafo se o hwe yen free hefa Jersey New Jersey. Okay, yeda na se papa Raymond apia nso home safety program yepa yeda so we Nyinsen Ne Awo and Elizabeth Ferguson so chia indeed you are helping Mother Ghana. God bless you. Adom FM ya wazo ye yeda say Zamati Zomelo Hana ne ma meno no da se na buy sell. I'm so sad no correct nti mo mia mo nkra no ho ban pa comfort nyameba opoku ma comfort ya to nka che ye na bra wa na wa che ho na bra na ene ye medi nkomo na ya fe o ye da se papa honorable Joe Sam enso ehwe ye wo anya boni o se areho pa ye wie ebra na so ano no do mpa cho ye ntie wa se me twa to enti
if you answer now, I can remember casting back on for gas cylinder. Into gas cylinder, no, the most safety thing they say, and give my cylinder now. I won't say. Now, fee no, into any kitchen will be cylinder and casadia. Now, host in Ediaba. Okay, but a non so crown so doesn't guarantee safety. And you also making sure say 10 beer won't allow with you because when him time on back up you into 10 beer, won't make it on one way, and you are sending a bear quada. You be making sure the cylinder and you are turning it off. Send a bear colane bano but any main gas no crana. The cylinder is still off. And yeah, with general principles, so what is a gas near even light crowd shy dangerous to be a pomano. Ne man from mamma was send a bear won't be a view. And son why what drinks are so light. And your matches on Kwan outside. It may cause explosion. Okay. And here chat one make us say ye school mo, say ye few, say ya sorry because ya cry near if you say accidents ni bebre sorry, say ya sorry. Say wo kwa kwasra auntie, uncle, grandma, grandpa, ma wani na ho. Na grandma ne grandpa say na mpese nkwala no so besra mo no. Wo be make sure say mu fie no so maye no home proof. Bibia ni wa ebesi nkwala no so mo ba no mu bedi agro wo kra. Asembiensi niema ye ni na ho yeda se papa mre no de wo ye ni na so ba me gidi ye se kakra na ye nya ye no ye sua de free na kuro se ye to sini wo mu ba bia ye hwe ni ensesa ya adwen ye da Dr. Matilda Donu ase resident pediatrician ye wo Kolebu Teaching Hospital ye da na se Dr. Hilda Boyada Romanti and abribia ye nya ekukudam sei ni won din komo dog enmre ye chiao Cindy appeal for in so happy birthday komo me di afia mankwa tamaklo mabna duho amankwa Dr. Shine Akwa wo mo produce show yi e ma wo so be wo bi onya bi etie ye na wo sa share live on Facebook Nelly and a DN to ho free endpoint was 0244867068 0244867068 nene woman kasa na wo health won sem nyina no kɔ na yem prostate yen checking my man so eye fertility won sem borura ho na omomo ye di si ha kadu gidie etwaso